Bhasa ein lagu ya gulasta khanitu gulastare Chigu, Jigu, Jigu, Ji Sakal Newa, Mangkasa, Newa YouTube. Newa YouTube. बागमती प्रदेश भाषा ऐन लागू यागू लस्ता दोलंद नेवाच लस्ता पोंगुसे सो स्फूर्त शतके खने धुगुदु सोमबा ये बसंतपुरे दोलंदो नेवा व तामंत मुना भाषा ऐन लागू जुगु लस्ता लस्तरियाली टिका बागमती प्रदेश से भाषा ऐन लागू जियो आ कानून त बागमती प्रदेश सरकारे खस नेपाली भए नेपाल भाषा वो तामाङ भाषा थो सोङ्गुली भाषा छेलुपुला वो गुदु
नेपाल भाषा व तामाङ भाषा तन प्रदेश स्तरीय भाषा कथा मान्यता दिया लागू यागुली नेपालीपा भाषिक अधिकार निम्ति शतके सतैपी सोम्बा बिस्कौं कथा है लस्तरियाली बोटी काबु खनिद लस्तरियाली बोटी कापिन्छ आ बागमती प्रदेश दुने थगो मातृभाषा छेले दत्तका लस्ता पोंकु गुरु तर थथे लस्ता पोंके गुलिसलिसे भाषा ऐन लागू दुई तुंका ठुकिया त प्रदेश सरकार व्यवहारे छेला केनी हो मकिन भाषा खबरदारी यागो शक्ति न ठोहे लस्ता पोंकुको शक्ति खदका सचेत यागु खनिद
लस्तर्याली नेवा त थगुए भेषभूषा व परम्परागत वसोपना वोपिन अनगिन्त खनेदत अथे तामाङ तन थगुहे भेषभूषा व सांस्कृतिक परम्परा नेवेगु कथा र्याली बोतिकागु खनेदत उगु लस्तरियाली बसन्तपुर झोछे ओम्बा येङ्गा लग ज्याबा जैसदेग भिन्द्य मरु प्याफ येतखा नेत ह्यखा अस केलत्वा वंग मख ल्याको हनुमान भाख जुया बसन्तपुरे थेङ्का सभा परिणत जुगुख
लस्तरियाली बोतिका पिन्स सोमबाय दिन ऐतिहासिक महत्व या दी कथा कागु दुसा रियाली बोतिका दया गर्व न यागु खरिद भाषा ऐन लागू जी ढुङ्का ठुकिया त व्यवहारे छेलेको निम्ति आपल कानुन त देखेको ज्या ल्याउँदनी नेवाव तामाङ जनसमुदाय या त सचेत या मागु ल्याउँदनी थो अभियाने न सोमबा लस्तरियाली बोतिका पिन दोनोदो मनुप्रसे हपा बी थैको भलसा भाषा आन्दोलन या नेलवा पिन्स कागुतु छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवार मंकास नेवा युट्युब